Woi. Gila. Lu. Set deh. Iya, biar kagak kena corona kita. Salaman begitu. Kemana bae lo rakyatan-rakyatan? Mana ada di rumah? Di rumah aja. Iya, apa lagi top dong? Oh iya, top dong. Social distancing. Distancing. Iya. Ngomong-ngomong lu masih bikin konten? Masih. Ilok bikin konten rambut cokrong begitu. Rambut gua rasanya kayak nyukur di mana ini ya? No, di sono di Pengasinan, keren. Mana? Ada namanya barberik. Asgar lah ya asal garuk. Buset deh mah, barbershop, nyokor. Ada boleh ya? Lah ayo, Ayo. Karang. Ayo, boleh. Ayo. Nih, ntar gua unjukin tempatnya. Mana? Itu, tempatnya tuh. Iya, cakep. Ayo, ayo. Jadi artis di TV kudu casting. Mending kita jadi artis di YouTube. Bikin amat video gua orang lucu. Bodoh-nanan kagak ada yang nonton ge. Yang penting kita tetap berkarya. Daripada kita plong-plong bae. Bodoh-nanan gua orang dan kaget. Sehat-sehat aja. Kang Ceng, Abang Empok, jangan lupa subscribe ya. Nah, begini. Kan kalau kayak gini jadi kelihatan, Oh, yang namanya jadi kelihatan ganteng. jadi kelihatan bau. Halo bro, ya buat abang-abang pompok kalau pengen potong rambut apa cukur sini aja di Barberik di Kampung Pengasinan di RT 4 RW 17. Kalau pengen cukur deh datengin dulu IG-nya di bawah. Follow ya. Oke. Assalamualaikum.